billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehhamtena inneke entel cevadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallahi innallaha besirun bil ibad. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ötken sırağımızda İxlastuluk turalı söz kıldık. Ulan tutabız. Biroq İxlastuluk emes, başka meseleye çıktı inşallahurrahman. İnsanların arasında en baktulu kim deydi? Allah subhanahu ve teala'nın kulları arasında en baktulu kim? Ve qila aytılat es'adun nasi, insanların en baktulusu men lehu kalbun alimun, en baktulu oşol insan anın ilim nuru menen tolğun jüregi var. Bayqasаңыздар, өтө жакшы bir сөз айтылып атат бул жерде. Kalbun alimun deydi. Jürek. Qanday jürek deydi? Alim bolğon bir jürek deydi. Eki türlü alim var. Alim eki türlü oladı. Biri Kudaydın süyüktü kulu, ikincisi şeytanın dostu. Eki türlü alim oladı. Birisi Allah subhanahu ve teala'nın süyüktü kulu, ikincisi şeytanın dostu. Ova. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisi var. Akır zaman kelgende ümmetimden deydi. Okugan Kur'anları gekirtekten ıldıy düşpeydi. Nege Peygamber aleyhissalatu vesselam bu nersini aytып atat? Gekirtekten ıldıйга düşpeydi. Nege? Jürökkө jaygaşpayt degen söz. Түшүнүктү? Түшүнүктү, jürökkө jaygaşpayt degen söz. İlimdin jeri jürök bolup esептелет. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne dedi? El-ulemâ'u varasetul enbiya. El-ulemâ'u varasetul enbiya. Alimler peygamberlerden muraskorları. Peygamberden emne muras alışat? İlim muras alat bular.
ilim baylık emes, başka nerse emes. İlim alat. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu ta'ala anhunun sözü: El ilmu la fis sudur bel fis sudur. İlim kitaptaki saptarda emes deydi. Kökürökte. İlim kitaptaki saptarda emes. Kaysı jerde? Kökürökte. İlim köküröktön kökürökke beriledi. Çınığı alın kimdin çıncırı köküröktön kökürökkop Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçın çıkkan bolsa, kimdin ilimi köküröktön kökürökke Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga çıkpagan bolsa, al insan alım deb atalbaydı. Ustazı joktun ustazı şeytan. Ustazı joktun ustazı şeytan. Bul aytkan sözdördün mаңызынан azırkı uçurda kılgan işlerimizni körgüle. İnternet çukulamay, internetten ilim almay. Kitap okumay, ustazı жоқ kitap okumay. Kur'an'dan kotormosun okuysun, bir da varıp durup ustazının bul kotormo tuğrağı je tuğra emespi surap da koyboysun. Senin ilimin emes, senin ustazın şeytan bolup. Sebebi adaşu 100% ihtimal. Hazreti Abdullah ibn Mas'ud'un sözü oşol. El ilmu la fis sutur bel fis sudur. İlim saptarda emes, ilim köküröktörde degen söz. Oşon üçün bizde barıp bir damlalar menen tanışkan uçurda birinci sıra. Assalamu aleykum aleykümselam. Bizdeki önce emne kılat? Tanışkanda ulutun emne, kaydan geldin, kaydan bulosun, kaç yerdiksin, tüştük bütündük bütün değil mi dayı? Damlalarını sırabaydı. Damlaların en birinci sıra olsa emine bilesin. Çınığı Rabbani damlalar. Çınığı damlalarının en birinci sıra olsa emine oldu bilesin. Ustazın kim dep sıraydı? Ustazın kim dep sıraydı? İnternetten görüyorsun bir ustazdı, anam ben ustazım deysin. Ustazın emes al senin. Bet mangdayına tizelep durup oturdun mu? Ustazdın jürögündögü manavi ruhani halde, abaldı jüröngө sigirdin mi? Anda ustazın bolat. Ustazdık darajanı biz biyik bolgon darajanı plintustan ıldıy tüşürüp koyduk. Hazreti Ali'nin sözü var. Kim Kur'an'dan bana bir tamga öğretken bolsa 40 yılanın emnesi olam dedi. Kulu olam dedi. Ustazdın daracası bol. Kulçuluktun talavıca muhtazası degen manisinde emez al jerde. Al jerde 40 yıl kul bolasın manisinde aytılgan yok. Ustazdın daracasını körset otat bul söz. Es'adun nas, insanın en baktulusu kimdin alim jürögü var olsa, ilimi kökürökte tıgılıp kalbagan insan, jürögüne tüşüp jaygaşıp insandı tarbiya kılgan ilim. Bir top ilimdüylör var, napsisin tarbiya kılgan emes. Bir top ilim eğisi var, napsisin kulu olup özünün napsisin aldığa koyot, Allah demez, Peygamber'in dinin emez. Özünün aldığa koyot.
Allah'ın dinin PR kılbayt. Özünün atın PR kılat. Maksatı köyrök auditoriya toptoş gerekmin. İlim jürökкө жайгашуусу зарыл тугандар. Качан илим jürökкө жайгашса, ошол инсан birinci iret özüne пайдалуу болот, экинчи iret özgösüne пайдалуу болуп калат, башкаларга пайдалуу болот. Хайрун нас анфаун нас. İnsandын эң кайырлуусу, эң пайдалуу болгону деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Ар bir alımdın arkasında erçilbeyt. Bir alımdın arkasında erçim desin, ilimin izildeş gereksin, çıncırı bar mı yok bu? Hal alımdın çıncırı bar mı yok bu? Çıncırı yok bolsa şeytandan kaçkanday kaçuğun zarala insandan. Eğer de çıncırı bar olsa, arı, tattуу болгон, життүү болгон гүлгө кандай жабышкан болсо, жабышыш керексиң ошол инсанга. Этегин эч качан таштаба. Барака ошол инсанда. Baraka oşol insanda. Allah'ın nuru oşol insanda. Peygamberin nuru oşol insanda. Peygamberin adevi oşol insanda. Allah'a bolgon süyü oşol insanda. Peygamberge muhabbet oşol insanda. Oşol insan seni beyişke jeteleyt. Oşol insan seni beyişke jeteleyt. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytkan, akır zamanda davat kılgan insanlar çıgat deyt. Özleri tozoktun eşiginde, bosogosunda, birok Allah'a çakırat. Kelgile Kuday bul jerde dep aytışat deyt. Özleri tozoktun bosogosunda, insandardı kelgile Kuday biyakta dep çakırışat deyt. Ya Resulallah, kantip tanıyısalar da tanıya albaysınlar. Alardın tilislerden tilinger, alardın kiyimislerden kiyiminger. Sizler alardı tanıya albaysınlar. Ya Resulallah emne kılavuz degende, imamı var olgon kovm menen birge olgula deydi. Kim bolgon? İmamı var olgon kovm menen birge olgula. Ustaz bolgon kovm menen birge olgula. Düşünüktü. Ustazdı pirçatkaday almaştırgan kovm menen bolgula. Ustazdı naskidey almaştırgan kovm menen bolgula. Ustazına kıyanatты kılbagan kovm menen birge olgula degen söz. Bizdin ustazımız İmamul Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Bizdin ustazımız Muhammed İbni Muhammed Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyh. Biz hiç kaçan bularga kıyanatlı kılbayımız. Men başımdı berem Hanefilik üçün. Men başımdı berem Maturidilik üçün. Sebular Ahlü Sünne vel Cemaanın özögün bizge kaltarışkan. Abu Hanifa'ga söz uzatkanlar Abu Hanifa'nı bilbeyt. Muhammed İbni Muhammed Ebu Mansur el-Maturidi Kaddasallahu sirri aliyaga söz uzatkanlar, tildegender paganizm menen Pagannaya Maturidiye degen sözdü koldanışat. Kudayım saktasın. Kıyamatta cevap veresin ey insan. Oşol alim. Pagannaya Maturidiye dep koldanılan alim. Kıyamatta Abu Mansur el-Maturidi jakana jabışat. Men küve olam. Vallahi billahi küve olam. Se bu sözdü uqqanda men jürögüm menen İmam Maturidi'ye kayılgam. Ey imamım, ustazım dedim. Jala javatat. Küve bolgunun men jalasına makul emesmin. Ova. Alımlar ölbeyt. Alımlar ölbeyt. Bizin itikatta alımlar ölbeyt. Kası alımlar, şeytani alımlar emez. Çiniği Rabbani Allah'a verilgen. Eki ilimdi ten algan. Eki ilim var şeriatta. İslam'da iki ilim var. Bir sırtkı ilim var, bir içki ilim var. İki ilimdi ten alıp ketken.
Çınığı alım, çınığı Allah'tın muraskor kuldары oşolor bolup eseptelet. Oşolor bul ayatın mаңызын жашайт. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah Taala'nı bir gana hakikatta alımlar korkut degen ayat var. Allah'ını kim kövrök korkut degen suro berile turgan bolsa jobu bir alım korkut. Birok ar bir alım korkovu jok. Jok. Paygambardın muraskor bolgon alımı gana korkut. Şeytanın dostu bolgon alım emes. Şeytandın dostu bolgon alımdарды alım dep atalbayt. Bular kimdir bilesizlermi? Kur'an-ı Kerim'de bular turalı bir ayet-i kerime var. Kemethelil himari yahmilu asfara. Alar üstüne tom kitaplar жүктөлгөн eşekler deydi. Üstüne ne жүктөлgön? Kitaplar жүктөлgön eşek deydi. Al malumat жүктөн başkalarga bir payda alıp gelbeydi. Jük bolsa payda emes. Tüyüşük. Oşon üçün tuğanım, senin dinin meselesi ortağa koyulgan uçurda argaysı insanlar ilim ala verbe. Anmenen koşo tozokka düşüp kalışın mümkün. Nauzu billahi min zalik. Allah Teala saktasın. Bir alım derçi üçün en birinci surula oturgan suro Çincir'in barbı. Çincir'in barbı. Öte maneli. Öte maneli. Bizge bizdin maskavımız Çincir menen kelgen. Unutmagıla. Çincir menen kelgen. Biz aytkan ar bir sözübüzdün Çincir menen Hazreti Peygamberga çıkkan malumatlar bulardan bari. Oşon üçün aytat. Es'adun nas, insandın en baktılısı. Alım bolgon jürek. Alım bolgon miye. Alım bolgon baş jürek. İlim kaç yerге жайгаш керек туғандар? Жүрөккө жайгаш керек. Kaçan ilim жүрөккө kirgen bolsa, жүрөктөн başka bolgon emnelerimizge, müçölerimizge emne bolot, jayılat. Oşondo közüngda nur çaçat. Ozungda nur çaçat. Kolungda nur çaçat. Butungda nur çaçat. Özüng nur bolosun. Başkalardı da nurga bölöysün. Ova. Alıp durup kaysi bir düşünbege bir adamdın daratsız kotorgon bir kitabın Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ala seyyidina Muhammed daratsız kotorgon bir kitabın akça üçün kotorgon bir kitabın Allah üçün emes oku altır ilim alasın ya Allah. Biz okugan kitapların kebirinin aftarı yok. Oşonçulu ihlas menen жазылган атын жазбай койгон китепте. Жазбай койгон атын китепте. Ya Rab sen üçün bolsun dedi. Oşol kitepte okugan sayın жүрөгүң açılat. Okugan sayın Allah'tan sağa fayzu barakat düşet. Fayzu barakat düşkön sayın hakikatka gözüň жүрөгүң açılat. Жүрөгүң açılgan sayın Kuday Taalaga oşonçoluk jakın bolup kalasın. Peygamberga oşonçoluk jakın bolosun. Kebir uçurda naktalay peygamberdi janında sezip kalasın. Rasulullah'tı janında sezip kalasın kebir uçurlarda. Oşol kiteplerdi okugan uçurda.
Акча үчүн которулган китептерди окуганда, даратсыз которулган китептерди окулганда, гусулсуз которулган китептерди окуганда, тамеки тартып атып туруп которулган китепти окуп атканда, гыйбат кылып атып туруп которулган китептерди окуганда жүрөгүңгө тиги ансандын, ошол инсандын жүрөгүндөгү абалсага китеп аркылуу жүрөгүңгө өтөт. Ошон үчүн кээ бир инсандар диний китеп окуйт, бирок көз караштары аябай копол болот. Агрессия. İnsanları жаман көрөт. Muhabbat жок. Барын düşman көрүп калат. Барына düşman көзү менен карайт. Өзү bir ишке кирди, барын тозукко киргизет. Эмнеге себеп окуган китебин ичинде адамдын, жазган адамдын, которгон адамдын, тамга баскан адамдын, клавиатураны иштеген адамдын руханий абалы өтөт туугандар. Vallahi billahi bul hakikat. Vallahi billahi bul hakikat. Allah'a kasam içip otam. Vallahi billahi tallahi bul hakikat. Kaydan bilesin. Bana bul jürök sezdi. Tacribadan söylep atam. Tacribadan söylep atam. Mübarek. Silsiladagi ustazdардын kitebini okusan, көздөн жаш төгөт. Muhabbat пайда болот. Allah'ını sүйүп каласың, динди сүйүп каласың. Айткандай пайгамбар менен бирге жүрүп каласың. Бирок бир фасыктын, бир күнөөкөрдүн китебин окуй турган болсоң, жүрөгүндө зулмат пайда болот. Башкаларга эмес, катынга душман болуп каласың. Бала чакаңа орой мамиле кылып каласың. Бул жүрөк бул нерсени көрдү. Ошон үчүн айтып атам туугандар. Ошон үчүн айтып атам силерге. Кылдаттык менен устаз тандагыла, кылдаттык менен китеп тандагыла, интернеттен, шайтандан алыс болгондой алыс болгула. Эгерде шайтандан качкан болсоң, шайтан менен дос болсоң, эмне кылайын? Баары бир алар менен дос болосуң деген сөз. Кудайым Таала сактасын. Мүмкін кейбір бирок оор тийип атат бул сөзү. Бул сөздү уккан кейбир молдолор болот, алымдар болот, аларга оор тиет. Бирок мен атын атаган жерим жок бул жерде. Сөз кимди табат? Эсин табат. Миңде бирди да тааныбайм, билбейм, бирок мен акыйкатты сүйлөп атам бул жердеги. Эгерде сен булга түшүп калсаң, кечиресиң, менин маселем эмес бул. Менин маселем эмес. Демек оңолуш керексиң. Кудай менен болгон мамилеңди оңдо. Сен Кудай менен, эй алым, Кудай менен болгон мамилеңди оңдобогондон кийин ушунчалык жамаатты кантип Кудайга алып барасың? Кантип Кудайга жакындатасың? Сен ошол үчүн бул жерде барсың. Сен ошол үчүн михрабта барсың, минбарда барсың. Ошол үчүн сен тетиги курсиде барсың, сен кафедрада ошол септен турасың сен. Сенин милдетиң инсандарды Аллахка жакындатыш, Алладан алыстатыш эмес. Алладан алыстатсаң кыяматта эмне бересиң? Жооп бересиң бул нерсе үчүн. Сенин айынан бул инсандан, бул исламдан, динден алыстады деп түйшүгү өтө оор болот. Түйшүгү өтө оор болот туугандар. Дин жөнүндө сүйлөгөндө оозубузду бир аз контролдоп сүйлөш керекпиз. Болбосо сенин жаман бир сөзүң адамды жийиркендирип коет. Бир маселе болду жакында. Бирөө мага жазды. Бир молдонун кылган кылыгынан улам намазды таштап коюптур. Bir alımdın, alımdın kılgan kılığına olan namazdı taştap koyuptur. 5 saat, 6 saat WhatsApp'tan söyleştim. Tiginin geçiresinger. Boktop koygondum 5 saat tazaladım.
Ошол инсан мени уккан болсо, Allah seni tura jolga salsın. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, biz bir suranıç. Naristeleriz ki bololu bir. Allah razı olsun. Namazlarımız buzulup ata, çındık aytkanda. Ötkönde Sabır Ustaz 20 harekette 20 jol aldaştı. Emdege bu yerde bir bala oynap жүргөндү көчтү. Энекелер балдарыбызды карагыла. Өткөндө айтканбыз. Ыйлап атап намазыңды буза бер, эчтеке болбойт. Бул бир. Экинчи, мечиттин ичинде тамак жебейли, тамак алып келбейли, салат алып келбейли, мүмкүн болса. Мечиттин ичинде Ханафи мазхабы боюнча, биздин мазхаб боюнча мечиттин ичинде тамак жегендик макрух болуп эсептелет тугандар. Ошон үчүн этияттайлы, мечиттин ичинде буларды кылбайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.